isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikanbiag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan nakkumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin a padas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan. Gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe! Hello, babe. Anyang oras ka at ma-dismiss? 30 minutes laangan. Rumwara kong dito opisina. Apay ka di? Ay, umay kasukuran ah. Agpaiso? When? Sigurado ka, babe? When? Awan man pamatim kanyak ako na akong gad. Ah? Saan mat nga itikas na, babe? Ti amok kat ag-overtime ka manin ita. Saan, babe? O sige, orayon kan tulangan ijerwar, Alex. When? Sige, tangkrumata ko. Apagusuntuin ton ma-dismiss ka. At taak tumutin dita. Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Best. Anya da jay best? Ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best. Apay, ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti rumwar, best. Feeling ko nga kat na-stress ak ikangal daw. Ay katwan day tala ang gayam. Basta ilibrenak, go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta si katitaya. Agyaman nak, Mika. No problem, best. Basta si ka, go! Agalas 10 mat kaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuy-buy ay TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayaan. Maturog ako. Ang tawag ko. Ni Mat Alex. Sumbata. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry, ha? Sorry, iti anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapudno na. Kaririin ko lang. Okay lang, babe. Amok mat nabanog kay ti trabaho. Agyaman hak, babe. Kumusta tinagbalang matrabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok ngamin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamat nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na maitantan ti pan naka-i-deliver dagi jay. So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Saan na bali? Pumahawiak to. Okay lang, babe. Awan rin bang apagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman ak, babe. Naimpaglangan taman nakaawat tinubiak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? Huwag mat kindi, Sige, babe, baliwan tanto man ang tagsarita inton bigat. Makaturturog ak naminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak lain mismo.
adamanan milk tea dito'y lamisaan ko. Sigurado manen Alex tinangtad iti daytoy. Agda nakapigkat nga sticky notes. Basakit tinakasurat. Hi babe, agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man, sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na isan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kainikanak itinasingpan. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man, tasaan itong agbalbaliw ni Alex. Agorder kan best, pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y nag-reply best? Amangan numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta. Anyang iti order akanan tayo. Jayman Clubhouse kanyak, milk tea. Okay. Ni Alex ngay, anya ti order aparaken kwa na best. Si kalatan ti makaamu best. Sige, mabiit lang nga rod ta mapanak ag order ijay counter. Sige best, orayan kan dito eh. Okay. Sa di numanan tinagapuam, Heidi. Ijay Plaza, papa. O sino tigaduam? Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa mutin ti irurwaryo. Saan mat, papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy medyo stress kami ti trabaho, sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog iti nobyom. Basta muyo kumati limitasyon. Nang runakin ka ta siga ti babae. Uwan ka di, papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat arum-rumorkin ni Alex no dudwa kami lang. Di kayag danag, takanayon may mat akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rot no kasta. Sampay na kumatasan ngagsakit tinakam mo kanyak. Gapo iti kina-strictok nga amam, nga ore amok nga dakan iti husto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo, mat. Kan may isa, amok para mat lang ang kanyak tikas lang aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Banag, apag yamanak unay anak ko. Agyaman mat, gapot na uray adda akon iti husto atawan. Di daklat ta sarsardengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyamanak unay, nudenggam kantong palam dagiti bilin ko gan ka, iha. Hello, babe! Nakawid ka din? Wan, babe. Itay pa Nagawid ka dagos. Kalpasan anay itulod ko ni Mika, di dagos na. Nasayaat mat nga rod no kasta, babe. Agyaman iti pa nang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Amumat nga ramidag amin, basta para kang ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay iti tamalayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen, Okay lang kan ka, ti masapa bumangon, nga uray awan trabaho? wen ko naklangaroden. Basta si katiga puna, Heidi. Okay, agchat kan to nga rod no paumay kan, tamapanak aguray ijerwar. Wen, saan lang at chat awagan ka pa eh. Okay. Sige babe. Masabak to lang yung may mangsukong king kain ton bigat. Okay, babe. Bye. Remor ka din ti anak ta, Rodrigo. Wen, ito'y pa ya. May sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dayjay nga Alex. Wen nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo.
Ito yan niya, Margarita. Adda nga ta posibilidad na ani Alexen ti agbalin a manukang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dahil si Jack masungbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasaan. At dami na pangedeng itanak ta. Sa bagay mo't kit di kasla na singput mo't day nga Alex. Na respeto pa'y. Saan akas kadagiti daddo maabastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgaruday ta. Agam kasi tinakunakon. At dami na desisyon kina Heidi gaputay sukat nga rod ti masaknan. Nasirib mo't kit di anak ta. Amok nga munan tar aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamet. Narigatan. Amangan kit din makalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa lang ni Heidi. Maladaw ka no nga agawid. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya? Ne, sa dino ka no ay? Mapanda ka no mat ag beach. Awaga man ni Heidi, takasaritak ta anak ta. Ay na, bayam ka nila tanje anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga again enjoy day chay. Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Ang mga numadamdam kat sumangpat matlang day chay. Kasaritak labiit. Kumustahan kan damagag no sa dino ta enda. Alan, awaga mo. Sige, mabit lang nga rod, talag ti cellphone ko, iti sileta. Sa dino ta ni Mika, babe. Imunan arimwar. Ang mga no agdigdigo sanday dya ijay baybay. Sika nga eh. Saan ka kadimot ng agdigos? Inton madamdama akto ng agdigos, babe. May ita shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless abado. Siyempre, regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Kasta ka di. Talagang amuna ti may bagay kin ka, babe. Wala, amo na dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kasta una iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di iba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagim ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawag. Mabiit lang kasumbatang. Ang mga nuad na napatig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi, naimbaglangan ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si kamat gayam dayta. Long time no siya. Kumusta ka? Okay lang, mat friend. Sika nga eh. Kumusta ka, mat dan? Kumusta kayo ni Tinobyong? Okay lang, mat friend. Panagriknak nga rod kat kompleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dakiti amin na kayat ko. Kita taang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, Jack kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Ni, anya kinapudno ti dakdakamatom, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami kanimi ka idinapan alawas. Kaya't kunana adyak pay lang ibagbagakin ka. Amangan kanu ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat arum-rumwarda kanu ni Alex. Anya? Ni, kayat mo asawan? Rumrumwarda adudwada lang kasta ka di? Wan. Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama itot ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain.
Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa'y. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na nga imunag iti silad na. Nadagsan ti badak na ko nam. Wan. Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilawlawag buman. Ay unay kan, nadagsan ti badak na ko na. Kaslagdabdabog, kasyay. Nay, amangan matnod na parikutanak ka. Diyak lang ang mo amangan kit din nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita tanak ta. Kumusta am? Tapno maamuan ta, no apay ako nam anadagsan ti badak na nga imunag iti silad na. Dagiti ang unan bayan. Nagtalaga kadakwanan. Ngam trinidor daklagayam. Ngam saan. Diyak rumbang asangitan dagiti ang klase ti tatawan. Patay na patay gayam. Siya pa'y kit din tinaramid daadang nga iti istoryada. No kinabailanak nga insukat ni Alex iti dayjay amika. Kabailakmat nga isukat daytang Alex. Apay, isulaang aya. Anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro titunggal maysa. Ngamin, agpada da amang lilipot. Tinasayahat, i-chat ko ni Alex. Kalpasan na. I-block ko metten adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kat kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas itisigod nga umun-una ak arumwar? Umununa ka na rumar, Mika. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikati makaam mo, Alex. Isunsamat ng tinag-chat. Unyag peso. Mabitlaan, tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy, basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kinimika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilangam, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan masapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumaakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo na kabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kaya't kulat tamo tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Kalpasan ti panangichat ko kani Alex, in-block ko idaadwa kani Mika. Nagresignak iti trabaho kat nagaplayak iti sabali a kumpanya. Nagabangak iti apartment kat ijaya kon anagnaed. Linipat ko idaadwa. Arig na kat indilit ko ida iti panunot ko. Pinutad ko amin a connections me. Idi napalabas ti innam abulan na damag ko ang nagsinamatlaang da Alex kani Mika, gapo ta insukat matlaang ni Alex ni Mika iti mismo a best friend ni Mika. No may papan kani Alex saan matkit di a mailibak, talaga na singpet, iso na laeng tanalakalaang gayam a masulisog. Katnuan niya dagiti inkarkarina kanyak iso matlaang ti ikarkarina kadagiti babbai na. Awan matkit din na sakit abakrang ko nga oray manupay a babae ti makarelasyon na. Kang runaan iti amin, awan mat ikamat ko kani Alex. Ngamin, jakpay mat na ited ti bagik kenkwana.
Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam, Heidi. Husto ka, di mo rabang asangitan dagiti kas kadakwada at traidor. Saan a deserve ni Alex ti panagayat mo? Ti kunana siguro kat nangabak wano lamang daytoy. Ngamin ado ti babae akumpat wano agrayo ken kuana. Ngem dakkal abiddot dayta. Kas nakunam ditoy surat mo, nagsinadamatlaang kanimika. Ket insukat na matlaang daytoy iti mismo a best friend tinangisukatan naken ka. Nagsubli matlaang kanimika ti inaramid naken ka. Husto laang ti inaramid mo pagayam ko. Namin pinsan mo ida alinipat sa kanto nga barwanan. Kang runaan iti amin, sinalimat-matam ti dayaw mo. Saan asika ti kaasi, no diket isuda. Alakastan pagayam, Heidi. Ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.